nigeze kuja ahantu mu gihugu nta muntu n'umwe nzi ntazi ngo ico gihugu giteye uku, ntazi na kimwe cyaho. Naragiyeyo ndabayo, ubuzima burakomeza. Sinari mfise n'umuntu wenda yamamagaye na n'ikintu na kimwe cyaho, ariko nanone nawe nsanze ibyo bintu uvuze birashoboka, ariko nanone hari ukujya mu gihugu nta n'ubushobozi afite, wenda yari n'umushomeri nta n'akazi yari afite. Urabona ubushomeri buratwugarije. Noneho wari uzi ko ariho hahita hava gukuramo inda. Noneho se nyine none se yumva kare buriya hari abantu bakuramo inda. Tubahaye ikaze, muhawe ikaze kuri Sky Samurat Films i Kigali mu Rwanda, mu rwa Gasabo, Rwanda rwa Gasabo. Ahangaha turi kuri Sky Samurat Films. Uyu munsi tubazaniye content dushaka ko tuganiraho, tukayunguranaho ibitekerezo. Guys, ntabwo ndi njyenyine, murimo murabibona ahangaha iruhande rwanjye ni kumwe n'umukobwa mwiza nawe yabibwira. muri kumwe na Benigne nk'uko bisanzwe. Babwire abanyarwanda, babwire. Yego, muri kumwe na Benigne nk'uko bisanzwe. Nizere nyine ko mumeze neza. Ubwo ukaba urasoje kubibwira. Nk'uko abibwiye rero ni Benigne. Uyu munsi turashaka kuganira namwe, dufite insanganyamatsiko igira iti mureke twiganirire banyarwanda. Ibi bintu ntabwo biba byoroshye, tuba dukwiye kubivugaho, tukabinenga, tugashaka icyo twakora. Ibyo dushoboye guhindura tukabihindura, ibyo tudashoboye tukabiharira Imana. Benigne, ntabwo ufite amatsiko y'insanganyamatsiko ngiye mvavuga kwakwanya ahubwo mwakwanya. Insanganyamatsiko yanjye y'uyu munsi, topic iragira iti abantu batera inda abakobwa, abasore, kambavuge neza, abasore, kuko nanjye ndi umusore ahubwo ndishyiramo nayo. Abasore dutera inda abakobwa, twamara ntago njye nayiteye, ariko abumwe agatukisha. Yego, niba ari abasore nanjye nkaba ndi umusore. Abasore dutera inda abakobwa, twamara kuzibatera batwita, twamenye yuko arabajya bavuga ngo kabimye. wamenya yuko kabimye, ukahita umubwaka, ukabura mubwatse, ukabura mutaye, ukabura agiye kure, ukamucika. Uba wibwira ko uwo mwana ari inde se wundi azabona atari wowe. Ibyo bintu ubu bibona ute Benigne? Tubwire. ibyo bintu ndabibona, ariko nense ntaco nobikora ko usibye nyine ko ari uburwari, n'ububono, n'uburofa, n'ubucucu. Niba ari ubucucu byadanje nyine. Urumva nyine ntago ari bon, ntago ari neza, kuko umwana w'umukobwa mwifashe mukabonana, akabona niyo muba mubonanye wande bigahita bibata n'imimenyerano mwari mufitanye, ntago bivuze yuko uhita umwihakana kandi waremeye ko muba muri kumwe. Rero nukwipevera, nukwemera ugafata riske, kuko no kudafata riske nayo nyine ni riske. Kavuga ati ndakoze bino bintu, igishobora kuvamo cyose nzocipevera. Ugasanga umuhungu yabitereye ku mukobwa, kandi n'uwo mukobwa si we yanabigize. Abakobwa erega mu gusama inda ntago aribo bavuga ati nshaka gusama inda, nabo babyisangamo.
kandi niwe muhungu wa je navuga ko ari we muhungu uba wabikoze ubishaka kuko niwe utera inda none gute rero bahita bazihakana mistake iza ku muhungu wacitse umukobwa nyuma yuko umuntu aguhaye umuntu aguhaye happiness uhavinze happiness n'umuntu ikivuye muri happiness ni nko ibyo bintu ukuntu mbifata ni nko gufata imbuto ukazitera mu murima wabona zivuye zimeze ugahita uhunga uba wumva ko uwo murima arenda uzawusarura se ibyo bintu ntabwo ari byiza sinzi n'ukuntu nyine abantu baba barimo kubitekereza n'abatipe babikora sinzi n'icyo baba bafise mu mitwe yabo ariko icyo nzi cyo sha ntago nje noshaka nkamwita nk'imbwa kuko urumva mani uzi ko hari n'igihe usanga umutipe akundana n'umujene ariko bakundana cyane famiye zinabazi ariko yamutera inda bikaba birarangiye wenda agashaka ibintu yitwaza ngo yango wasanga yanci inyuma ngo umwana ngo usanga atari uwanje mani ibyo bintu koko uwo muntu mani nyene hari ibintu biba bibabaza kandi bikanasiga nubwo tuba tubivuga twumva nyene bivugitse biraho ariko buriya umukobwa iyo afise indaca mu bihe bigoye aba ari wa muntu akeneye kwitabwaho kabona niyo woba atari nawe wamuteye ukaba umuzi ukamuba hafi kuko nyine ntaba yorohewe muri ya minsi nani 3 mois yani 3 mois kubera ya mbere ya amezi 3 uwo mwana umwitaho akazavuka ari umwana yigusha kabona niyo wowe utanamuzi kuko umuntu basaba akeneye kwitabwaho ariko urasanga noneho ntabwo uzi ikibabaje iwabo bamwirukanye kubera yatwaye inda y'igitwarira noneho uwo muhungu nawe akamwihakana mana akuze ubundi abatipe babikora bakwiriye no gutabwa mu gasho nk'imyaka myinshi cyane pe nyine ntago ari uguca urubanza ariko kuri jewe abaye ari jewe amategeko ari mu biganza byanje nyine ndumva nobaha igihano gikomeye cyane kuko baba bangije ubuzima bw'uwo mujene wenda ntago wowe waba yitekereza ku ruhare rwiwe wenda akavuga ngo nta mafaranga mfise sinzi naho nzoyakura ariko buriya aba ariko akora icyaha gikomeye cyane pe cyane ariko cyane pe n'Imana ntabwo yazana kubabarira n'iki sha wapi kabisa wapi noneho hari ukuntu bigenda ugasanga yamwihakanye ariko umwana avutse arimo kumushaka nahita muvuna umwana akamwihakana yamara kumwihakana umwana akavuka yamara kuvuka inda akayihakana hanyuma yandika avuka yamara kuvuka yabona havuyemo icyana cyiza kibebe cyiza none yakireba akumva aragikunze agatangira kwirukanka kuwo yari yaratereranye ese ari we wamwakira njyewe uzi ukuntu nabigenza niwe se w'umwana nta wundi se wabona yaragutaye yego icyo gihe nta bintu by'amarangamutima bihakora sibyo jewe unteye inda ukayihakana njyewe ntago ngorana shumvise amaboko abiri ndakora mfise umutwe wanjye nturagira ikibazo amaguru ntaragira ikibazo amaboko ntaragira ikibazo ndasaba urupapuro anyandikire jewe nyandikira ati uyu mukobwa inda mfise naho mpuriye nayo yaba uyu munsi yaba n'ahazaza wenda baba n'ababyeyi biwe bakabisinya ko yaba niba mutekano sinzi ko bigenda bakabisinya ko mani akegera n'ahantu umwana wanje ari akamwegera gusa nese kari wese ari wese se yamwihakanye uzi umuntu atagufata neza uri muri biriya bibazo umuntu atakuba hafi uri muri biriya bibazo inda igoye iri mu nda ntago igoye yavutse ni nyina w'umuntu none se w'umuntu bashatse kuvuga nta wundi muntu ushobora kubona usimbura mama wawe cyangwa nuko uwo mugani bawuciye bashyira bawerekeza kuri mama ariko no kuri papa burani ko bimeze
oya ntabwo ariko bimeze. uzi impamvu reka mbikubwira impamvu atari uko. Impamvu akabura, reka ngo nkubwire nyine, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, sibyo? Wowe ntabwo wavuka utarinze gucamo umugore muri mama, ntabwo bibaho. none wavuka hatabayeho umugabo se bwo? Oya nyine umugabo none se ntabwo uzi ko hari abantu nyine batwara inda bagafata intanga bakazihuza bibaho, sibyo? Ariko reka nkubwire shu, nimujya mutureba mukareba hano habora, muze muvuga ati respect. Urumva? Nukuri pe kubera buriya mama w'umuntu, mama ni ikintu kiba kiri connected cyane n'umwana wewe. Yeah, of course. Man, njye mama wanje ndamukunda, ndamwubaha ewana. So rero abantu bazajya bafata risk, winjire mu kintu ufate risk, umenye ngo ibizaza behind y'iki kintu byose nzamenya kubihandurira. Man, mva nkubwire, njye nyine mu rugo bigeze kunshwana, ariko nari nakoze ibifute byinshi. Nyine papa arambwira akajambo kamwe, mva njye nakora amanyanga menshi cyane. Papa arambwira akajambo ngo ari papa wanje, ngo inda yawe iyipfumi ivamo. Uza ko kabaro ukuntu kambabaje, inda yawe iyipfumi ivamo. Mani narababaye, icyo gihe haze igihe kinini cyane ntavugana na papa wanje, kandi nawe yarakinsabiye imbabazi. Rero nawe uri umutipe uzi umanze wicare mbere yo kugira ngo wihakane inda, uraba ukuntu wakuze ubona papa wawe, ubona na mama wawe, wenda nubwo batoba barabanye neza, urabe ubuzima wabayemo. Uhita wibaza abaye ari jewe bakaba baranyihakanye, nari kuba mbayeho ubuzima mbayeho, cyangwa se byari kugendekera gute mama wanje n'ukuntu mukunda. Nawe ubikore byishira ko hama ubone kubikorera uwo wundi umwana wawe. Byaba ari umva kabisa, ukibaza uti ngewe nakuze ndeba papa ndeba mama, none kuki uri gushaka kundi we akura atazi se, atareba se, areba urashaka kugira umuntu imfubyi kandi uhari. Noneho hari ukuboro usanga umujene iwabo bari bafite amafaranga n'uwo mutipe wenda bakundanye, ariko ugasanga bamuteye, uwo mutipe amuteye inda muri iwabo baramutaye, uwo muhungu aramwihakanye, akabura epfo na ruguru, akabura ikintu afata nicare. Urumva? None umukobwa ugasanga yabuze na kimwe, yabuze umuba hafi, wenda bivanye n'ukuntu abo muri quartier bari bamuzi, yabuze n'ahaba. Ugasanga umuntu abaye ubuzima bwo guteseka, noneho byakwiyongera na kujya kubora umuntu aba yagwaye cyane, ugasanga byanse pe. Umuntu yabaye nabi wahora ubona ari umudada mwiza, ugasanga yononekaye biteye ubwoba. Man, basi mujye mwiyumvira, man, kundana n'umuntu uri proud yiwe ku buryo uvuga ati uyu muntu ukabona niyo no mutera inda, ndabyipevera. Ahazarara niho nzarara, buriya muri buri kimwe. nyine nukubera abavyeyi buriya badukorera ibintu byiza, nubwo ibyo abavyeyi badukorera tutaba dushaka kubigenderaho. Buriya umuntu iyo abadukurikiza ibyo abavyeyi byose batubwira, twogendera mu nzira nziza. Kubera ntago umuvyeyi wawe yofata akana k'imyaka 18 akabwire ngo nikaje gutereta. Uja gutereta wakwije imyaka, wenda uvuga ati mfise kino kintu, ku buryo hashoboye kubamo n'akariske na gatoya, uhita uvuga ati twagiye. Wumva umaze kubyimba. None niba umaze kubyimba ukagenda ukajya gucana umuriro, ukawatsa wamara kwaka ukiruka, noneho ugasanga umutipe biyambitse amapantaro, imbiki n'ibiki, wenda ufise nika, ariko ukaja gutereta ufise wanabyimbye, ariko hakagera igihe ugatera inda ugahita wihakana. Mana, ubwo n'ububono bwa danje. Ngo n'ububono ari inzira nyinshi wabonamo ibyishimo utagiye niba ubundi n'umuntu gutera inda, umuntu utera inda yamara gutera inda agahunga,
iyo nda warurereye kuyitera hari uburyo bwinshi wabonamo ibyishimo, nibyo nari ngiye kuvuga. Udateye inda none kubera iki wayi ntabwo biba byumvikana. aba basore rero rwose twinenga ababikora twinenge tubihindure. Ibi bintu ntabwo ari byo. tuba turimo turasiga icyasha bashiki bacu n'ababyeyi bacu ko umubyeyi wanjye niyumva ngo cyane cyaragiye kijya gukora ibintu hariya cyarahunze ibi n'ibi. wari uzi ko se hari umubebe utera inda wamara kuyimutera akahita azi iwanyu se akavuga ati ngewe none kuko ibuka ko hari igihe baba bamwirukanye nyene iwabo bamwirukanye bambwiye ati tuviranga washyano wowe gute ujya gukora ibintu nk'ibi ngibi koko warangiza ukavuga ngo ibi n'ibi hambira utwawe ugende. njye mbaye nicaye gutya nk'uko twicaye muri salo baraguteye, mama wanjye baramuteye, umukobwa nateye inda aramuteye araje. urumva icyo kintu yarandeze agiye no kurera n'uwo nabyaye arere n'uwo nateye inda. urumva iyo cano noneho hari n'akandi kantu burana nibagiye kukubwira kandi nako k'ingenzi tukababwira abanyarwanda. wari uzi ko nyuma y'uko gutera inda warangiza ugahunga ugasiga sheri wawe waguhaye ibyishimo ukamucika, nawe wabo bahita baramwirukanye biramucanza abuza ahantu aba, nta n'ubushobozi afite, wenda yari n'umushomeri nta n'akazi yari afite. urabona ubushomeri buratwugarije. noneho wari uzi ko ariho hahita hava gukuramo inda. noneho se nyine none se yumva kare buriya hari abantu bakuramo inda wagenekereza ukabona yego ni icyaha kandi nta nubwo ari byiza, nta nubwo biriya bintu nyine biba bigaragara neza. umuntu akuyemo inda kuko byamucanze. hari n'abayikuriramo ingeso kabisa arakamenyera akavuga ati nzajya mpita nkora swap mpite mvanamo nikomereze gutya na gutya. urumva ese ubwo urumva abantu twakwemera ko baguma gupfa muri ubwo buryo koko? nyine biragoye ariko ndumva abaye ari nkanje wabuze nk'amahitamo. ese we wayikuramo? oya no yagiye n'iwanyu bakwirukanye nta n'ahantu ufiteho kuba. bakubwiye ngo usanga umuhungu waguteye umuhungu yaragucitse yaragiye kandi uratwite, wabigenza ute? so jewe abaye ari ku bwanje nuko abakobwa benshi ntabwo bameze nkanje. jewe buriya numva nuko mfise umutwe wanje mfise ukuntu hameze ni hanini cyane. jewe nigeze kuja ahantu mu gihugu nta muntu n'umwe nzi, ntazi ngo icyo gihugu giteye uku, ntazi na kimwe cyaho. naragiyeyo ndabayo ubuzima burakomeza, sinari mfise n'umuntu wenda yamamagaye nta n'ikintu na kimwe cyaho ariko nanone nawe nsanze. ibyo bintu uvuze birashoboka, ariko nanone hari ukujya mu gihugu ntawe usanzeyo. urumva nta muntu n'umwe muri make nta waguhamagaye, urumva nta muntu utazwi ari n'ubwa mbere uhageze, urumva ariko ufite amafaranga. wewe ushobora kuba wari ufite amafaranga. je nageze mu gihugu nta mafaranga mfise, nta muntu twahamagaranye, nta telefone mfise. uri kunyumva? nta na telefone cyabyihorera nyine nibyo nkubwira. abaye ari ku bwanje oya nta bintu ngenderamo, ariko mani n'ubuzima. urumva nyine umviriza nkubwire, ntabwo ibyo bintu nabikoze ngo nabuze ibyo njya, ngo nabuze iyo nja, wenda nicyo nashaka kugeraho. igihe uwo mwanya n'isaha nibwiye ngo nshaka kuja muri Amerika, wenda nkaba mfise itike yonyene atakindi kintu shanojeho kandi nkabaho.
ni ukuri pe apana nta kazi ngiye gukorayo, ata kazi mfise kanjanye nawe yampamagaye ntacyo ngiye gukorayo nojayo pe. urumva rero abaye ari ku bwanje byovana n'ukuntu umwana mushaka. urumva nyine hari ukuboro usanga umuntu aratwaye inda ntabimenye, akamanza agakubitika noneho akaza kubimenya mu nyuma ko yasamye, noneho ukicara ukavuga ati ego bose bantaye, none ubu bubabare mazemwo iminsi kweri mbwirengagize mbuce amazi uyu mwana muvanemo. urumva ukaja mu bintu byinshi, ariko muri icyo gihe nta bintu nojamo byinshi bivanye, hari ukuboro nyine uba wateye inda n'umuhungu ukunda ukavuga ati iyi nda ego uyu muntu yanyihakanye ariko shaka kubyara umwana wiwe. rero umwana wanje ndamugwanaho, ndamupambanira, ndamuba hafi kabona niyo bose baza kuba bantaye ndamupambanira. nivyo nakubwiye nje rero nabaye mu gihugu ntazi buri kimwe cyaho, wenda navuye hano kubera ukuntu gusa nabireba mu mateleviziyo nkabona ati aga gace kitwa uku akandi kitwa uku, ndafata bisi ndavuga ati muntware hano. aho hantu narahageze nko mu masambiri z'ijoro, kandi nijoro nararyamye naririweho, mbere nko mu minsi 2 nari ndonsa akazi, naryamye mu nzu shu. cyakoze umviriza nkubwire, abana bavuka ari abaguruguru nubwo wenda baba bakubagana ariko hari ibindi bintu biba biri mu mutwe. nyine je nakuze ndi wa mwana ntago mutubabarire mujye muri comment mutubwire ukuntu ibi bintu mubyumva, by'umwihariko abakobwa. umuhungu aguteye inda, amaze kugutera inda, aragucitse, amaze kugucika iwanyu barakwirukanye, barakubwiye ati tuvira ahangaha asanga uwaguteye inda. wabigenza ute? ntaho ufiteho kuba, uwaguteye inda yaragucitse, wabyifatamo ute? mujye muri comment hasi mutubwire ukuntu mubyumva, mutubwire uti ngenda byumva gutya. hari n'abahita bafata umwanzuro wo kuyikuramo, bagakuramo inda kubera iyo mpamvu. n'abo ngabo nabo bajyemo batubwire ikiba cyabibateye. gusa njye ku bwanjye ntago nakuramo inda, ntago nyine mbaye ndi umukobwa, ntabwo nayikuramo. ntabwo hari n'abayikuramo nabo nari mbivuze, ukuyemo inda biragucanze uyikuyemo. njye mbaye ndi umukobwa ntago nakuramo inda, kare icyaha cyo kwica. icyaha cyo kwica. hari igihe n'umukobwa akuramo inda atari uko bamwihakanye, wenda akaba avuga ati mfise impano iyi n'iyi nshaka kuyikuza. urumva rero uyu mwana aranyicira ubuzima, ugasanga arayikuyemo. of course byama byabaye. rega ntago ari iyo ariyo, usibye ko iyo nyine ariyo topic turimo, ariko naho ubundi hari n'abajene bakuramo inda akavuga ati jewe mfise ishuri, jewe mu rugo ntago nshaka ko babimenya ngo ndabasebye, narabasezeranije ko nzobatera iteka, jewe kazoza kanje ntaho kari. cyangwa wenda ugasanga yayitewe n'umuntu atifuza, yarafise nka 2, hari uwo akunda cyane ugasanga bitumye ayikurayo. hari n'ukuntu ngo genda ngo bakaba bayiguteye kandi ukayiterwa n'umuntu utanakundaga. nyene nivyo ndi kuvuga, ariko nyine ivyo wenda tuzobivuga mu kindi gihe. ariko kuri ibi turi kuvuga uyu munsi, je numva uruhare runini wenda nubwo batodusubiza, ariko mwabahungu mwe mutera amata, mwebwe muyihakanye mu mitwe yanyu haba hari mwiki. mumbabarire mumbwire, wenda niyo wowe utarakuranye na mama wawe, basi irabira ku bandi
buriya umwana n'akantu karyoha kabona niyo yaje atari muri gahunda. Umwana ntabwo ari poroje uvuga ngo wenda hari ababigira poroje ugasanga barimo kuvuga ngo umwana ngo bino na biriya, ariko niba uzi ko wari ukundanye n'umuntu ukunda umwana akazamo, wereka kureba ahazaza n'Imana ihafise. wese ko wavutse wagize uruhare kugira ngo uvuke. wowe umuntu akweretse ahantu wari ufite imyaka 5 ukareba n'ubu aho ugeze, wigeze ubigiramo uruhare wowe? ntabwo ari iby'Imana. kubera ko uba wumva ngo uyu mwana aje kunyangiriza ubuzima, uyu mwana aje gutuma mbura amafaranga, uyu mwana aje gutuma mbura ibi. Why? reka umwana abeho, fata neza uwo wateye inda, umuhe buri kimwe, umwiteho, kuko mwabikora mwese mwishimye shu. kandi wongere unatekereze neza, wiyumvire neza, ushire mu gaciro. wewe uja gukurizamo inda, Imana kari yirema, wowe kubera ko upanga kazoza wabona uwo mwana nawe ari wazo guha amahirwe. uzi ko hari n'umuntu agenda gusaba akazi akavuga ati je mfite umwana nshaka kumurondera ibi, ugasanga nibyo bitumye aronka n'akazi. uwo muntu niba ari umubyeyi kandi akaba akiri muto, none wowe uja gukuramo inda kubera iki? je numva ari ubugoryi, numva ari uburofa, numva ari ubusazi. ahubwo umuntu abikora ngira ngo abagwaye no mu mutwe, sinzi niba aba ari na muzima. shano kuri basi byibuze ndabinginze mufume mureba abo bakobwa mwateye inda, muraba ukuntu bari babayeho nuko bagiye kubaho. basi mushire mu gaciro nk'abantu bafite ibyiyumviro bizima. mureke kwikunda mwebwe nyine ku ruhande rwanyu, mureke kwitekerezaho, mwiyumvire n'abandi. kuko Yesu ntiyavuze ngo kunda mugenzi wawe kurusha uko wikunda, cyangwa ngo ikunde kurusha uko ukunda mugenzi wawe. yaravuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. wowe witekerezeho na mugenzi wawe nawe umutekerezeho. mutubwire kandi turabinginze. abahungu bazihakana, abo bahungu bazihakana nibo twavuze, turabihanangiriza, turababwira uti kabisa muramenye muri kwibuza umugisha. uwo mwana uri kumwiyama, ntabwo ushaka ko akuzira mu buzima, ngo agiye kukwicira future, kandi wabona ahubwo ari we ugiye gutuma ugira akazoza kazima. urumva? none urimo uramwirukana, arajya he? arasubira se? ntabwo byakunda. dusoje tubagaya, mwisubireho ababikora, ntabwo ari bose. abajene twigaya ababikora ibyo bintu, it's a very big mistake. ibyo bintu ntabwo ari byiza, muramenye. twari turi kuri Sky Samrat Films, naho ubutaha turabakunda cyane. ciao.